alam ke ahut ke ilitum aprang kita Tuhan cuma thanan ji lapen arnam lapo anaja ka dingpi alam itu bhan ke ja pen pot arnam bhan ke ro binanji lapen isialam ma tha tunai bangke non aprang go bisi tingken bongi labang so ke thomalam mele tum ni chibilna past present and future Yesus Kristo lagi kita tang ta isipet lapen non desibetang non yang hilang tak kaya kita berkerana lalu solam pen pola itu mathalamana Penang tu masong si citan jubuli aku ke akhir jume penapot TO de jeplang tek cekak dak de jeplang tek tu song de citan mana jubuli aku penangan alam kan ni amuk amen nasong di pon pedat amuk itu sinang pangceng tateng ni pondat ni tum panang pahpon pedat bang ni tum men pedat Jula hai pen pota ning joy ite manla pen ajak na aku jubili pen aku isi kita tuju ni cekak tu pun jula peson dan ada pelanggar di situ tu. Sebab lagi kerjang akan melipu sendiri mata kerjang ke itu bang kita akan megang platform ta it always unites us together. Kerjang akan ke itu bang kita panggul lah kita pun ni pasti anda tu si kerjang akan ke kelanji. Lasi pen apa sih Ili norms dame ini tu non ekran kosong si labang so mondeli ke tek komputer jiba laben ko PC tu dibeli pen api krem bon jiba labang so lama bang ini tu masalah mana Isaya alo kitab mate Isaya kitab alam pen si hepen di sana na Isaya laken Montri lo one of the major prophets lapen Aku hut abanarong hut lagi arnam aning ke hangalam munit tumhan ke thanji aphan ke arnam lo son si munit tumhan wai montri ke bhaning wai lo lagi montri tumakam ke lo arnam ben ke wang ase arnam ben ke wang alam rat tumhan ke pachini ji aphan si montri lagi arnam sigang wai tang tu Kan arnam membantu lakukan lakukan ke arnam kan cingki boy itu. Lalu posi ledak Isaya kan jelam laki arnam melakukan sekian alam. Lakukan kerjong ben selang lepan kita na posi kerjong akan ke akam tanai keklen bek nenji lakukan akam klen boy. Lalu Isaya ni bicara ke apa isi ke Isaya kementeri alam Muapi non kewangji, aki jabang, mate non kewangji bang, misaya, mate Yesus Kristo akan langsi alangli kementeri. Lalu alangli Yesus Kristo wang lo belum deh, tapi Yesus Kristo kewang aki kopi mah. Lalu soalam apa pensi kementeri tak? Lalu soalan posi Yesus Kristo, lalu soalan tak wang lo, lalu His earthly mission, मतलब बांसो पेड़ में था डॉक्टर कौन हो के क्लेम अकाम, अप्रांग बन से कमेंट्री तांग कमेंट्री नेक दो, तो पीछे अलाम क्लेम जी, तो सॉन्ग से क्लेम जी, तो बांसो अलाम से इसाया मंत्री दा तनिंग जेपॉन, ऐसे इसाया ने पिछड़ा पाने सो इसी पे जों सिकुम लांग लो बोलते हैं, निरी बाइबल लोग ने आलतू मस्जिद कोर्ट में ऐसे बाइबल लोग बस निरी इसी सिकुम खान बंदी, दा Alang so isi lang lasong sikulo, muluk ka hempul, alang li karjong nipe playing set lo. Alang li karjong nipe playing set lo. Isaya montri amikang pala ka cipu wali lagi. Moda Isaya ka montri alam. Je non ki bang jia bang. Tapi job jia bang ki bang jia bang, Yesus Kristo ke karjong ben playing set jia bang. Olam si Yesus Kristo kan si kipuda. Lapan aposi labang so Yesus Kristo labang so Misaya birke thakwan lo polong te alang like ningrong obita kimisi wanji to proclaim the good news kalau te kijok obita kimisi alang like ke wanji Kasi dahil ito Yesus Kristo a mission alam si itong kaganoy the mission of the Messiah lakan ning kete lapan kijok wan labang so kiwan ji apang alam si Montri Isaya Montri apang